Yes, nabakani humuhozo files basheza hene mwenayo basha ha subscribing te uhibirira hubanga likinga wa commenting atabahale no muzendi muri babingwa mwanyara kubanga mwagira muhozo barebe ne kumubolo kwashuhire ku senga nimenyerezere kumubolo kwe kumulundi kuno none ndi muri bulayi Facebook zo yebindu bino kwera abe kubibonaho byesimbo nabino bino simanya ulibukana hubanga lukano mundu afiye abe foche ndo kwamahe kulome kuri ina misindwa watie bududa huza hulomori barebe kuka wafi aruka ame bududa hukobola mutiani kuka basi hani hale bali anishiyungu ibyo niwe sifuzo wiyemo lukano uli huko hanumu hasipaka boni huandike baruwa warona bula iwalomori I love you until like Victoria dries. Back to me the penny Abromashina. How are you and how is your life? Back to me the penny handler. Handler kweli wa hamanya. Back to me the writer. Back to me the writer. I am also fine. What yabalu hafana hali wola asia ngobalise balu walo mori deeds. Dedication is queen of my life. Kweka mumkhano hasome balu abonanga itaimisu remo huandike balu wae. Wama ya usar dara mudi yunangana. Tsina kotsina kuchu ha message bu WhatsApp. How are you? Kuchu I am fine. Kuchu are you sure? Kuchu I am not sure. Kweka babifana biru era ni hari ni menyereza nandi fabe rukana ngabe pate iriya hundu ngabe rukana kuroma kuri batako hushikombe muri kuza kubanga mutya kurufu bari kwinyusa rufu rwo mundu oba bari shikombe babaza kabari nanu mabibiri rukana bari muhoza kushebulira rufu rwa nani kushebulira rufu rwa nani kumwenya kuriyo bate kabiryo arabe papa ubona basapa baro mama yari we mungwanyi owe nama ingenjiri kumaro kwisinga manya busore ngasema ro kwisinga busende iri kuza kubalinda ata nabaze basingire bana mwerekera kale kubona gukora gutse mukwe hotsera kutse kumumuku kuna kujana ata kutse mutigini kutabule bukarwa ukisemura nabi oje ukigarutse uhamanga wamere kupatse imombi ushiri gukora usaba kwisinga ata mukazi wabashi singa babana wabe kuri kuse gukora kutse arubona ni mayina newe nawe wamanyiro ndini chimihono chenga bone no ndikuholenda na mauhamengafu ni mwana wa mambiye mosi wo wamona bire chimikosurura mikosi tawe nabe wena wonyara wasinga babana abota ubona papa ahulanga nywe kajebele birano kubone bebisinga kubale bona bona mbembele tsinda abe khali kwali kamapondi tsindanga nilipese libwata nireba nirebe ndibenda yatsewa abe lipesa basaliye nangalire elabe kukwara t-shirt butsano hore tsisokisi abe niyo hakwara afano tyo rusu tilo mwana munda muno ibaniyo orenga ingomweli we kulomere bona habimbirenda bona hati hakire kimyasi kubanga ari kuri ni barbitiek bona hati hakire kimyasi ngamoko mufundihe kamaka ibintu bifana biryo urindo n'abana babana kumuburu kwashuka azarur papa warabimbire bas hangu samati bamwesinga nori mwisinga ni kwisinga no hagundu kwisinga abo hosa bas hangu saba bahaka mafura ufura ba raise abe niyo buri ko ni tip top ngo yaho tip top renga ushiri ukwari katawe mayo birure atenge wa yaho tip top ngo shiri kubezo unumu hasingota maya ulange rushiko rweshiko kolomori sebya ingasirira ari maya mbalo wisingerera mu yaha baro witega wa tip top hangu mukwa hunana ngamije kwa hutsira tawe we umungwani ole neho wasutire havwera funa havwera hamali bone munasutira mobilyo ano bawo uteka shangolobe tawe munasutira mobilyo asoko bone muhole murene niyo byese kuna lyangolobe nga kwakoboye ubona mayina ayaya we Edward irano bone habera waine sina uri mirengolobe ndi bayano tiye tutokulira mu bufu wa harewa hangu busobona hana sabara na rayewa tamuse wamane warukula habara wana bamukumupira namulemendi tamuse wali wana ba kumupira mavera eukulira mebe amene
mwavwera hesi mukulira mebindu mwahabukuye mwanabiremo kumupira mwapire bakupa shiboho nga mushiri kutsaho muholota araeneo maya ali ni hulole ibakuli simutsa kukora shino isimutsa kusutiramo biryo abe bawo kutsa mukolonge muliko nishiri je mutsa kusutiramo biryo tayo mukobere nabyo ta sawa yabantu batsa kumukolosa barya bakobola busa bakutirolore mu niwe musura havwera obate bakuli mwasuta biryo shamufu mwasuta biryo ishikombe mwasuta biryo kumuholo huhwa ikabiro bya introduction ya introduction ile ayo video tayo huhwa bitu yashukile bikali bale batesemba lwa nabikomba ku hagozore abana aba ari abera bayayi we okupali yombore shina shirweze abana babera banyona na urasitira mu shina biri bara bayaya saba abana ubona ma yakarangana naryo ubona harma iyo ari kutandia huwa alisana Edward wali niyo wale mara unaba kumapera ta kana hangu busaba bamba babarasi baba pashibo papa ni upa aruru babu panabi maya wana honya bana basa wa baba no tewe na waboriena waborie wafano baba na ngoromo na wa busabana waboriena wewe ngaberuka na wamanyirori babana bano ili so basala tena shirwe ndini kuba papa kwacha basuto bayire wa papa ari ngani rebere mobili osawa tselo ndikomba emanga kasendi mwanyumira kubula muti kone bulayi